Ake sibingelele kuphinda kuphi la sihamba sifinyelele khona ngalo mbukiso. Ngiyacela niqhubeke nisupporte la ekhaya, nisubscribe, nicommente, no-like amavidiyo, niphinde niwashare ey'nkundleni zokuxhumana ngokuhlukahlukana kwazo. Kuney'ndaba ezinye ezinhle ey'velile ngamapokoza, ama-fake accounts. Siyazi ukuthi-ke la endimeni kaMaskandi maningi ama-fake accounts ey'nkundleni zokuxhumana nje nako-Facebook. Baningi abantu abasebenzisa ama-accounts angamapokoza, abasebenzisa ama-accounts alocked, bewasebenzise kabi bafowethu, bidicilela amagama abaculi phansi, bethuke abaculi, benze zonke izinto ezingalungile ngama-fake accounts. Umnumzane uKhuzani kaMpungose ukhiphe isixwayiso kubona bonke abenza isenzo esinjengaleso ukuthi mabahlukane nezinto ey'kanjalo, ngoba iy'nkampani zama-IT zinendlela eziyisebenzisayo ukukwazi ukukuthola nokukulandelela ukuthi ungubani. Bakusho lokhu nje wabe eveza enye i-report ebekade seyenziwe-ke yokulandelelwa komunye wabazibiza ngoStimela Msinga Shezi osebenzisa i-account elocked, okusho ukuthi naye-ke ukwazile ukuthi-ke alandelele wagcine etholakala ukuthi ungubani. Bafowethu, nathi siyanikhuza ukuthi ningabathuki abaculi ngoba nithemba ukuthi nisebenzisa ama-fake accounts, ngoba bazonithola, bazonibamba. Mhlawumbe ungake nje-ke usisherele ukuthi-ke wake wahlangabezana ne-experience ekanjalo, noma ukhona yini umuntu omaziyo owake wabanjwa noma owake walandelwa kusetshenziswa yona-ke i-IT ey'tshela yena ukuthi akaziwa. Ake wehlele ngensansi lapha ku-comment section, ake usixoxele khona ukuthi kwenzakala kanjani. Niqhubeke nisubscribe, nicommente, kulike, mina ngizoqhubeka ngilethe indaba.